ngiyayikhetha inkosi uNyazi. Amen. Kade sezweni siyabonga ungena phambi kwamagceke njengoba sesingaphathi kwantara lenkosi simenyiwe lapha indeni yethu amazwe ngamazwe abanye baqala unyathela namhlanje abanye bathuywa amakhosi asezulwini iziqu zawo abanye bathuywa indeni yabo yathi Zulu sohlala ekhaya lemphefumulo. Amen. Ngiyakhumbula udadewethu ngenila wakhuluma ukuthi kwafika wakhuluma kubo abathina safele impilo zasemaqondo emandulo uNkulunkulu uNyazi wezulu uvula ngoMuzi 2017 lokusasokhola ngenyanga amaqondo mawufike lapha ngaphandle kwesango uqalaze ngapha nangapha siyobona bese singena nawe. Amen. Asithembe ukuthi indeni yethu yonke ingene nathi bantwana benkosi. Amen. Masesa phakathi bantwana benkosi sesihlonipha sizama ukuhlonipha bantwana benkosi ngani abantu esifazele bawugcina kakhulu umthetho. Amen. Lokhandle osasezulwini sithunywa ke lo mndeni esosizile okukhulu ekuthe ngami nawe namhlanje yangena. Amen. Sizovulalela uthuba ke bantwana benkosi kuba lapho abathunywe lo mndeni enjalo kuba phama batshele mina enzelo ngabazi ngoba basekhona uThomas nabo baningi futhi bagqoka into emhlophe kakhulukazi ukuthi mhlawumbe kuzokwenza namhlanje bakhuluma wena lwasezulwini ngasenkulunkulu na asibona ukuthi ayinami lethi yangithinde lesho mfowethu uzovulalela uthuba ke manje bantwana benkosi basidedele labo abathunywe imindeni yabo sola yasendulo yabatshela ngalomuzi noma amakhosi asezulwini onke iziqu zawo. Amen. Uyiqondi bamhlophe ubayigqokile noma umuntu olangaphathi kwakwalendlu inqobo nje bayithunyiwe imindeni yakhe yamtshela ngalomuzi noma amakhosi asezulwini yilona into somnika ithuba ukuthi athuma afakazi atshela ukuthi baleke ngani ekhaya lemphefumulo nayindaba esifukiso yilona ndaba esifukiso ukuthi baleke ngani ekhaya lemphefumulo. Amen. Umuntu ohlala ivesi elilodwa masifuna umbhobho bese ngene endabeni. Amen. So bayizinsizwa lapha obaba ujamangweni nawo nodadewethu kwamadoda amhlophe namakhosazana wonke umuntu okhona ngaphathi kwalomuzi inqobo nje ethunyiwe ilomndeni sengibale noma abasezulwini. Amen. Amen. Ngiyadeda ngithola inkosi umuntu ohlabelela bese uthola umbhobho bese ehlela ngezansi bese ngene endabeni. Amen. Masenze njalo ngisakhuluma somhlaba ushaya isikhathi sithuse uNkulunkulu bese sikhuluma abaningi. Amen. Ungahlali endawo ethunyiwe, ungahlali endawo ethunyiwe esaba. Ungahlali endawo ethunyiwe wangela ngekhumbula sikudinga ikhulumela ndawo. Wakhalisa kaza lapha sisibeke ngwasheba sithandaza ngangilanga. Sathi awulengane ukuyikhulumile ngathi namhlanje ngikhuliwe. Kepha ngoba namahloni isabile ngabe yasengiseleza ogweni. Ngakho konke lenkosi manje lapho ethunyiwe umndeni wakho lungiza ukuyikhuluma. Amen. Mayinkethi inkosi ekhulumana ngisukunyiswa ilelizwe nje babagcina ngalo umshendo uNkulunkulu ngempela. Ayibonge inkosi ekhulumana lokhu emoyeni wami kukhona ukuthi angidedele abantu abasuka amazwe ngamazwe ngini ukuthi mina sengifana nowala ekhaya. Ayibonge inkosi. Kodwa ke engithule nakho bengilokhu ngubuka lo muzi ukukhulunywa ngawo ngingawunaki. Ayibonge inkosi. Amen. Ekugcineni ke ngagcina sengizonikelela izingane zakwethu ezaphuphumayo ngafike ngayinikelela kuthe mase nginikelele lezi zingane ngase ngibona ebusuku engathi ngihambe eduze komfula mangihambe eduze komfula sengibona ingqumbinyana ezingaka ngathi konke egcitshini mangibuka lezi ingqumbinyana sengiyayiphenya lapha lezi ingqumbinyana ngiyayiphenya sengibona sengithola izintuthwane namatsheketshe lamatsheketshe abuzi lamatsheketshe mangithi ngiyawabuka ebese ethi umuntu hayi lamatsheketshe iwona lawa adla lezi ingane ezisuke iphuphumile bese bayigqiba lapha. Ayibonge. Kwathi ngakusasa ngase ngize ngizosebenza kwakuyisonto. Kwathi makuyisonto ngizosebenza. Mangithi ngibuka labo mama babekha inhlabathi lapha eduze komfula. Ngiyabuka ngithi awunanku lo mfula lona.
ngibona ingqubi zenhlabathi ezimbuzi ziphuma amatshekethe kuthiwa yila matshekethe adla izingane ezisuke igqitshiwe la ngisho ukuthi ileyo ndawo nami engilokhu ngiyifihlile nami ngithi angidedela abanye abantwana bakaNkulunkulu abasuka kude engizocela umbuzo kubuzo uyophendula ngaleso sikhathi sekuphendula imibuzo lapha abashumayeli sashonela uma wafele engozini yemoto sahamba samlanda uma engozini yemoto ngendlela alandwa ngayo esazi ngayo kodwa manje uma sithola ukuthi umama akalandekile still uselapho washayiswa khona imoto futhi lapho uma washayiswa khona imoto sekuze kwashayisana imoto waziwa kathathu ngoba indawo engijwayele ukudlula kuyona yilokho ke okumbuso wami amen Nakathi uNyazi Yesu. Amen. Abantu ngaba matha sibamba. Nenkosi futhi yaba matha. Kodwa ngiqoba mhlangana la emakadini. Ngizwela ngomuzi lemphefumulo. Uthi-ke mase ngizwile sengizwa nginothando lokuza lapha kulo ikhaya lemphefumulo. Mangifika lapha ngiphethe umnikelo ngimhlala 12 ku-August. Bengiphethe umnikelo mina bengiqambe ukuthi izibane zemindeni ewu4. Uma ngifika lapha ngifika nganikela lo mnikelo. Uma sengihamba ngifika ngiyalala ekhaya ngalisa abatatambama. Sekufika umalume ubhene. Uhamba namakhehla amabili. Ufika uthi kumina mshana sikuzwile usimemeza lapha ekhaya lemphefumulo kodwa mshana ukusizwa kwakho sikuzwile usimemeza kodwa mshana usimemeze kabi ngoba umbengo ubungekho mshana ukunikela uqala ekhaya awusuki unikela lasekunikela khona kodwa ukunikela kuqala ekhaya Ngame manazareta iloko kuphela engisaba ukuza la ngizubaba ethi mawuthunyiwe ngakhulumanga kulo nzicala ngiyabonga wala ikalo lemphefumulo ukuthi kukhona umalume uvele akaze uvele kodwa ngalela la amen usibusise next amen Yesu amen lo mfana okhulumayo uphumelelo wakadidi emzimkhulu ngaphansi kwenkosi umsingaphansi nami ngithi ngisukume neyibonakaliso uNkulunkulu angembulele zona ngelinye ilanga ngilele ebusuku ngiyabona lapha ekhaya lemphefumulo angibona isikhala lemphefumulo anistezi phezulu ngibona ingane zakamalume kaMboto azamaphara lapha amabhruwe afase ngeyincingo aliphethe amashumi esinye isibonakaliso uNkulunkulu angembulele sona afuka umalume wami uphethe imali eningi uthi mshana imali ngabe ngakunikeza manje wena awuhlanganisi manje umndeni into icamanga ekhanda lakho ugano manje sesiyakubona ngesakunikeza le mali bona ngabe uyaqhubeka lento yenzayo yokuhlanganisa imindeni thina silindileke nathi silinde wena-ke komunye umuntu ngelinye ilanga futhi ngilele lapha ekhaya sekufika umndeni wakamalume kakhophokazi wami kamncwabe ukhophokazi wami mambele bathi mfana siyakuzala thina uwena ufuna ukuhlanganisa amancwane ekhaya lemphefumulo ngaliziba kancane ekusungulele bafike bangishaya bathi zobulala-ke mongawenzi lokho okunye futhi sibona isikhulunkulu angembulala sona kwangathi ngilele ngilapha egedini lapha ngigadile ngiyiphoyisa nokuthi-ke amaphoyisa uma engiceleni ngiwagadele lapha ngingene lapha ensimini uma ngingene ensimini lapha nginyathela indawo yomgodi kube khona omunye umuntu athi hawu wanginyathela ngithanga ngikubone ngona hawu ngithanga ngikubone ngathi abafowethu abamaphara ulele ngengubo nomuntu ngathi abafowethu abamaphara bese qhamuka omunye omlungu ofake isiphingo qimbile ngenhla uthi kimi hawu uyiphoyisa nawe ngithi angisilona iphoyisa kodwa amaphoyisa ngiyawagadela umini umuntu ambizana efuna ugadela athi jwayele ukubona nje umile egedini nawe ngithi ho bese qhamuka omunye futhi omlungu ngisakhuluma naye ephethe ishobane zangoma uyagapha ngathi udle iphilisi khona iphilisi lenziwa yinsuku amakhaladi bafike bakhipha amathi kakhulu uphethe ishobane zangoma uyagapha uphethe ishobane zangoma abanye behlala enyuka ugcwele ngaphandle ngelinye ilanga futhi la ngaphandle ngabona ithaveni enkulu namathaveni kuthiwa amaphaphu lapha ziyaduma kakhulu
kunomsindo bambalwa abantu abalethempelini wathi inkosi uJehova uNyazi wezulu lapha ethempelini bayabuza abantu ngapha ngingena ngaphakathi bathi hayi thina asalinde emindeni yethu kazungena manje ngabe sizamemeza empopeni ngithi sekuyisikhathi sokusibika uNkulunkulu beza bonke abantu sebengena icathulo kwasonke komuntu ngaphandle ngabacela ukuthi hayi akangena umuntu onecathulo ngifisa ukuthi ngicela ukuthi angifuni icathulo lesiyangena ngaphakathi Nkosi kusendiswe amen nami ngomunye othunyiwe kuthe ngelinye ilanga ngilele esibonakalisweni ngabona ubaba engamazi ukuthi ubani wangibuza umbuzo wodwa wathi hey wena uyosigeza nini okhulumayo uMamhlongo wasangweni kwamaphumulo ethempelini lasekhangelana uma ngimbona lo baba ngangazi ukuthi ubaba ongizalayo ubaba ngamazi kahle uma lo baba ngimbona uthi kimina hey wena uyosigeza nini ngaqake ukuthi lo baba ubani uthi ngoba geza mekwenze njani ngithe ngiqhubeka nohambo lami ngathi bekumuntu oyekhaya kwase kuvela iroom elikhulu lapho engafica khona abantu besifazana ababenolako lwesimanga bathi kimina hey wena kanti usikhipha nini esigodini sosizi ilokho ke ngizelela ukuthi ngizwe imininingwane ukuthi ngibasiza kanjani abomndeni wami amen amen bazalwane sumane kuyibongela uNkulunkulu emhle isuka kamaphumulo olangisuka khona kamaphumulo enkosini uzubane ithempeli lami entuthukweni umshumayeli wami umhlongo umkhokheli wami Mampungosi sumane ukubonga ke ngithena ade ngiyise phezulu enhlanganweni omkhulu ngithe ebusuku ngilele kwafika ngabona ngathi ngihamba phambi kababa ngiyagida mangihamba phambi kababa ngiyagida ngase ngethuka ngithi awu mina ngahamba phambi kababa ngubani mina ngase ngibuyele eceleni ngithe mangibuyele eceleni ngase ngifica kuguqe abantu abaningi ngohlobo engeke ngazi abangapheki kwethu njengoba sila mabeguqile insizwa ngasehla abadala ngehla abancane ngezansi abafana ngasehla amakhosikazi ngezansi amantombazana akhophoze onke abheke phansi angibaboni ngibeza ngwezwi kuphela mabe ekhuluma lokhulumayo bese ngithi mina awu Nkosi yami kodwa bebengakhulumi ngani komunye bathi cha ngeke sikhulume komunye sifuna ukukhuluma kubi impela ngoba wena uyakwazi ukusikhulumela uma sikhuluma nawe omunye nje umuntu asimfuni kodwa ke sifuna usigeze ngoba nanto obuhamba noNyazi ke nathi sifuna uhamba noNyazi ungahambi ngaphambi kokuba uNyazi nekho nathi sifuna uhamba noNyazi siyathanda ngithi Nkosi yami ngizobathatha ngani labantu abangaka ngibasonyazini ngoba geza bathi izimoto zigcwele la ekhaya uma bethi igcwele imoto la ekhaya futhi sizoletha ezinye uma ngabe ususithathile wasihambiswa sisala awu ngathuka ngathi Nkosi yami zozidla bathi hayi sigeze nje silinde wena nje wena sikufunayo nje akekho umuntu osomthitha ngeke simkhulumisa umuntu wena masikhuluma into siyakhuluma ngase ngiphuma sengitshela umndeni ngawutshela umndeni hayi umndeni kuthe mase ngomusu njalo la namhlanje ngithi kasoba geza phela wahlehla umndeni bazalwane ngiyacela ukuthi ke okuhlehla kwabo ke kungaba ukuhlehla kwabangekho kube bona bazoba khona njalo ke bakhanyise nasekhaya la kuthe ngelinye ilanga kwaqhamuka insimu njengoba sengicabanga ukuzala kwaqhamuka insimu enkulu ngohlobo lwesimanga lensimu ngathi mangithi ngizoyihlakula kanjani ngithe ngiyaqamba ngiyaphenduka isihlakulwe yonke siphelile bathi sekusele kancane nje makoti lapha ngezansi kukhona amevana amancane ngase ngithi hayi ngizohamba ngowahlakula the mathi ngizohamba ngowahlakula bathi hayi ngeke wahlakule thina sowahlakula ngithe ngiphapha base baqede wonke amasimu lo semsebeyiqedile bazalwane ngiyabonga Nkosi kusisi ngiyabingelela ebandleni ngishawa ukufana umkhulu uthi angimvumele manje lezinto engizoyivuma izinto ebezenziwa yimina izilomishini umkhulu kwaSibiya kahle kahle isizwe sakaSibiya besinenyanga sinezangoma
sinabathakathi sinayo yonke into engqona ngivala amehlo ukuze ngikwazi ukukhuluma lento. Mina ngibe ngugogo ngisebenza mina. Ayikho inhlobo esikhwama engayamukelanga. Lokuthi uma ngabe impi za kumina esigodlweni ngihosha ibheshu ngiqoke ngibheke kuwena ngashona emuva. Mina bengene emzini wamadoda kuvaliwe ngene ngiphume ngize ngengane. Uma sethe umkhulu hamba lapha endaweni ukuthi ngazi kahle ukuthi kulo ndawo izofika inyanga vele ezongishaya. Ngishona emsamo. Ngithi amakhehla awangene ekhwameni sawa gwaqaze ngiyahamba ngiyosebenza manje. Ayikho inhlobo yabalozi ebengenayo. Benginabalozi basemkhathini, benginabalozi basemanzini, benginabalozi basehlathini. Labo ke labo balozi ingane zabantu ezayibulawa amakhehla kaSipili. Bekuthi izulu maduma ungadlaleli kimi uma uzodlala ngezulu. Bengiqoka ibheshu ngithatha ubhoko ngime phansi lecele. Ngisho kahle ngithi omkhulu ababephatha izulu asiyempini njengamanje lohlakazeka izulu. Abafowethu ngingowesihlanu mina ekhaya. Bengahlulwa mina umfowethu. Mina bengisebenza negebengu mina. Bekuthi uma ifika igebengu ngibiza abafana bomoya ishishane zomoya. Ngithi bafuna iphini bawugqika endaweni ukuthi esitolo sokuthi. Befika omkhulu bengitshela bethi iphini ukuthi ngimtshele futhi ngithi uwena ozovula leso sefe. Bebuye nayo imali. Lokho engisho namhlanje ngoba uthi umkhulu ngimkhulule. Ngimkhulule ngamhlawulela umkhulu ngifikile. Abantu ayebabulala ibona bebengihlupha ekhaya bethi asibona abala ekhaya. Sifuna ke emndenini yethu. Namhlanje ngizohlawulela labo bantu ababulawa umkhulu. Bathi umkhulu ngivumele ukuze ngikwazi ukukhululeka. Mina ubungadlaleli kimi. Mina abafowethu ekhaya bekho. Bahambile ngobani babefuna ukungibulala. Ikhwama engangiyithatha ngathatha nesikhwama sikakhokho owabulawa abafowabo. Yingakho nami abafowethu babefuna ukungibulala. Asikho inhlobo esikhwama. Ngifuna wazi ukuthi ngisizwe ile ndawo ngize ngithola ukuphumula. Ungezi la ngoba nakho uqhubana nomngani wakho. Ekhaya lemphefumulo. Ukuphumula mina ngithole la. Umkhulu namhlanje ushembe yamkhulula. Konke lokho ngithole la. Ayikho inhlobo enyoka mina ebengakwazi ukuyikhulumisa. Bewuthi mayifika inyoka ibuza ukuthi ubani uzengani. Asho athi ngizongithi okay. Ngikwenza kufanele ngikwenze. Ngasekhaya kunesihlahla ezansi lapha esomdoni usika nohlobo hlesihlahla. Bephuma umkhulu ngo7 njalo ntambama athi uphuma ungibuke. Ngiphume ngibone inyoka ikhanya amehlo ehlahleni phezulu. Ngimthazele ngithi sibe ufunani. Asho athi mzukulu yenza u1 no2 no3 ngikwenze. Abafowethu ngithe sengiyeka lento. Ngathi ngiyayeka manje mfowethu uboshiwe usejele ngoba ngisamsiza. Bengimkhipha mina. Phinde futhi mina ebiza abangani bakhe ngikwazi ukuhamba ngitshotha hambane endaweni ukuthi kunemali engaka umkhulu uyivezile. Nofike futhi ngithola imali engaka kodwa isefu uma sovula wena. Ayikho into engayenzanga mina. Musu kwamkela isikhwama. Labantu basobekutshengisa ukuthi lento ibavimbile. Nakhona ngize ngisamkele nje ase ngishonelwe ingane ngakhulela iminyaka emithathu ngangazala. Wathi umkhulu yozuyenze lento engiyifunayo. Ekugcineni kwakho konke nawu umphelandaba. Sekhaya lemphefumulo. Umuhlele ekhaya. Umuhlele ekhaya uzwa into ithi iqophe kwendle. Bethe abantu wena unabalozi unamandla ayikho lonto kona amandla. Ingane zabantu lezo zayibulawa. Lento ethi iqophe kwenza okwazi ukuthi sekukhona umuntu wakini onelwane. Bengikwazi ukuzwa lapho uqhamuka uzongena esigodlweni ukuthi yabona ke wena ufake ilwane esukuthi. Ayikho into ebengakwazi ukuyenza. Ngingawuthinta umuthi. Kodwa umkhulu bekwazi ukuthi uma sengithe ngiyendaweni ukuthi ngiyosebenza. Ngiyazi ukuthi ngizothinta abapha abalozi. Mina ngunohlahla wakaSibiya eMandeni bengibizwa ngogogo Masibiya. Mina bengikwazi ukuthi uma ngihlolela umuntu ngithathe esize elimhlophe elingabhalwe lutho ngihlolele. Ngiphume ngime phandle ngibuka amafu ibhalwe indaba yakho. Konke lokho ngakunikwa amakhehla kaSibiya nezalukazi kaSibiya. Namhlanje bathe ngikhulume. Bathe ngikhulume ngalosibiya ukuthi unjani. uSibiya mina ngimaze emaphupheni. Uma akashadanga. Ugogo saluma akamtshelanga uma ukuthi unguwaphi.
ukugogozana ugogo akashadanga ngabuyela kwaSibiya ingakho singaba kwaSibiya sahlehla sabuyela emuva ngifuna nathi musani ukwamukela ikhwama elingazazi ngasamukela isikhwama sinabantu abafayo ngufakazi walokho namhlanje ngikhulekile ngikwazi ukulala ekhaya ngikwazi ukuphila impilo mfowethu uboshiwe ejele ngoba ngase ngithe angisafuni ngasizwa ikhaya lemphefumulo isempela ndaba la ngiyabonga Yaphethuna njezo lokhulumayo umangubo wakaJaca ezintabeni zaseHarding kuthe kuza sekube namhlanje bengisengayile nje ngilungisele ukuthi ngizoya ethempeleni la ngisabatha khona mangiqala ngithi ngiyaphaka ngive ukuthi singezathi siyafa asavumi ngime ngemilenze ngigobe akuvumi futhi ukuthi angitshela umuntu la endlini ukuthi hayibo ngathi amazansi ayafa ngazwenzakalani ngigobe ngibekezele ngiphinde ngiphakame ngive ukuthi ayikhona ngathi ngizashayeka phansi ngiye sengihlehla sanyove sofeni ngifike ngizijube khona ngikhathale umqala ungathathije ungasavumi ukuthi ubuyele kwelinye icala ngathi shawa isitoki icala left livele likhathale kuyeke lonke bese ngiyamemeza kancane bacaca ngicela ungizisele amanzi abusisiwe ngicela ungiphuzise wona ezathi angibambe ngithi isandla sisebenza ngiphuzise yena mase ngiphuzisile ukhuluma ilizwi lithi uthini uthi uya ethempeleni lakho thina-ke siyekhaya lemphefumulo uyosithola khona bese linyamalele kanjalo ngiyacela ushambe njengoba sengifikile aphinde abaphushe labantu akade bekhuluma bese bayangivezela ukuthi la ekhaya lemphefumulo bebengithume ukuthi ngizokwenzani noma bona bafuna ukwenzelwani bese bangipha ukuphila ngoba ngihlusha impilo isingezansi sami sibe sibambe ngithi ngihleli njengokuthi angisizwa kwasona ngazi kwenzakalani ngiyacela ushembe angikhulumele ngemindeni lapho ikhona nobise sigodini sosiza iveze ukuthi inkinga ikephi ukuze sikwazi ukubathethela amacala bahamba wenzile kuseni ngiyabingelela amanazana esegameni uNyazi wezulu amen lokhulumayo umamhlongo wabankwanyana oyaya eshowe inkosi uNtuli emasundweni ekhaya ngabesilikhulu emakwanyaneni ngithi angisukume noma nginovalo siye safika lana ekhaya lomphefumulo siwumndeni wankwanyana sizolalela ngokuhlupheka esinakho nathi obabamkhulu bethu okuthiwa babephatha ikhwama eyinzima kakhulu ezazingalungile sayijuba-ke ukuhlupheka umndeni sihlupheke kakhulu seza emva kwayinsuku ey'ntathu sifikile lana ekhaya lomphefumulo siwumndeni sisazolalela ngaba nesibonakaliso kungathi khona umama wami umamezala wami kukhona nomama futhi umama Msomi naye umamezala wami ngathi mina ngingemumva kuthiwa angize size sizobona ukuthi ngoba kuthiwa babethakatha yini ababeyenza ngoba uthi lo muntu angifuni niyobahlawulela into engayibonile ngangihamba manazaretha ngiyangifike uvalo uma ngabe ngicabanga ngibuka ngibulula amathuna abantu kwakukhona umkhulu ompofu ongathi mfishane owasemakwaneni wayefika limbi ithuna lomuntu bese ebhekisa phansi into engathi iyibhokisi kanti umuntu uba yinhlabathi ngiyibonela ukuthi umuntu uba yinhlabathi masefuna kuthiwa inhlabathini kwakuba yinhlabathi ibhekiswe phansi bese thaka lo mkhulu esingenzela ngicela abantu mabezekele esifuna ucebela kuphinde uswele lutho phinde futhi siyakwelinye ithuna aphinde enze something lo mkhulu ambulula amathuna abantu wathi umuntu uyabona ukuthi babenze njani obabamkhulu benu basemakwanyaneni ngithi mina ngiyabona ngathi sengiyakhalisa amapholisi ngithi mina kubikhona into ethelelo yalento ababeyenza ethi umuntu ikhona into ethelelo uNyazi ngithi ngiyabonga esikhathini sethu masithatha lengomhlophe singamakonyana sesikhulula obabamkhulu bethu lento imfikisela ngosizo lento yenzeka esikhathini sethu lathi nasibona ushembe wasekuvela ukuthi abakithi
bayakhuluma sicela nankonyana bozikodwa nami khona sila ekhaya lemphefumulo siphelele izindlu zonke sisuka le ekhaya shongo sicela nisikhumbule sesifikile gezanike sicela mhlawumbe akhiphe insipho yasezulwini kuyeza umndeni wethu wonke sisuka umva la singazi khona uze kufike manje sifikile siwumndeni siphethe impahla inkosi kusisandizwile amen abancane okhulumayo unonhle waseyintabeni zasemthandeni kamaphumulo ngiyakhuluma ngiyasaba mangcane ngizwa ngishaya uvalo kodwa-ke ngoba ubaba uyibekile indaba wathini olana nje ngisibonakaliso kufanele makasikhuluma nazaletha ngifikelana kumsombuluko ngixakekile ingazazi kufanele ngenze njani ngafika ngahlala laphaya esangweni sengenile ngaphakathi bedana betho baba hawu mama hamba uye ndikajamangweni uhambise iy'ngubo lezoyiphesi ngoba uzolala usithi obaba hayi angizile ukuzolala ngiyagoduka ngithe uma ngiphuma ngesango ngithe uma ngithatha ikhona wathi umuntu njengoba usuhamba sesikhishiwe thina kuleli ikhaya ngabuye kancane ngangena ngaphakathi ngabuye sengibuyisa amaphoyisa sengibambile sengikhala ngingazazi ngivalelani ngathi uma ngifike ndingajamangweni kunomama ohlala ngaphakathi wanginika umshanelo wathi angihambe ngoshanelo ngathula ngambuka lo mama ngathi lo mama indlela engixake ngayo unginika umshanelo engabe uyini anginikela wona umshanelo kodwa ukushanela kwami egcekeni ngathi uma ngingele ebusuku wafika ugogozala umama intombi engamsomo yathi njengoba kusuphumile bese ngithi ngiyakuyeka ngeke ngisasiza kodwa ngoba usulana ngizocela uNkulunkulu akuphe amandla mntanami usigeze inkinga enobhekene nayo kasikade manazolethangaphi ngihlushwa indaba yethonga yilona elalingikhombela ukuthi angihambe ngimuntu ngodimpande ngalolo langa mina indlela ebengiyisuke ngithi ngiyahamba ekhaya ngangithi ngiyakulowo muntu kodwa bangijikisa othongazi bathi cha qala ekhaya lemphefumulo yindawo uzosizakala khona manazaretha inkulu indaba elayikhaya bengisaba ukusukuma ngize lapha ngathi uma ngilele futhi ngakolo busuku wafika umuntu wathene kade ngitshela umanzini ethi hambisa lezi mpahla uyibeka endlini kajamengweni yingale kade sesikhishwa-ke thina ngoba wena ubungalaleli njengoba usulalile kulendlu ushembila izosikhumbula osibusisama amen okugcina lababa ngiyayithetha inkosi enkulu uNyazi baba uNkulunkulu angiphakamela okuningi kodwa ngiphakamela ukudlulisa ekhaya lemphefumulo ngesikhathi esisodwa sibaningi sila sisuka ey'ntabeni zaKwaNongoma singabakwaManqele ngomfolo bafikile abomndeni wethu abahamba emandulo ababefele empini bafika bakhuluma asazi nalakhathi sabezilala lungakhali ngoba sifika la nje sisuka kwaNongoma sibaningi ngezihlobo zethu sonke kusukela kwabesilisa kwabesimame kanjalo namantombazana kodwa esize ngakho size ngoba bafikile basho bathi nizohlupheka kuze kube kudala kabi uma ningakwenzi ukuthi nisithathe niyokusigela ekhaya lemphefumulo amen ngaloo ndlela-ke basho bathi amacala ethu maningi kakhulu thina sasibulala abantu thina sasilala nabafazi babantu safa kabi safa sisendaweni engafanele kepha ushembe usesikhiphile kulo ndawo singasafele emanzini usesenyule konke lapho sesihlezi emasangweni asekhaya lemphefumulo okufuneka nikwenze kufanele nifune izimpahla zokusigeza emveni kwalokho basho bathi impahla ukugeza ngayinye ngayo impahla ngicabanga ukuthi zina-12 ey'ngubo akuzona ezokuhlawula ngezokugeza imindeni yakithi esuka kude njengoba sihluphekala sesifike ngaloo ndlela-ke inkomo nentondolo ikhona-ke okuzoba inhlawulo esikuhlawula ngakho abantu esasibabulala kangangokuba sifika la ngifuna ukumemeza egameni lokuthi bathe siyobafika emasangweni asekhaya lemphefumulo ngifuna ukusho ukuthi singabakwamangcele ngezinhlaka zethu zonke
nabaphetheyo njengabantu abasebukhosini sinabo njengoba sinayo. Ngiyabamemeza-ke bonke abakwamanqele abathe sobafica emasangweni asekhaya lemphefumulo ukuthi sesikhona sisanakho bonke abakushoyo ukuthi umuntu ngamunye ufuna imbuzi yokuthi agezwe ungakafiki ehlawulweni. Lezo zimbuzi zokugeza bonke laba bathi ngenhlaka zabo nababephume ezwini kukhona besimama abayikhulumela ngokuthi babe ngabathakathi befuhlula iy'ngane zabantu ezwini zabanye abakhosikazi. Lezo ngane beziphushela ngebhola beyikhulumela bona. Kodwa labo bathi hambani-ke nekhaya lemphefumulo nosisiza mhlawumbe seniyokhululeka. Njengoba sila-ke bantwana benkosi sibaningi bagcwele la nangale nangapha sibaningi. Ngiyamemeza-ke njengamanje ngicela bonke bakwamanqele abathe bosilinda emasangweni asekhaya lemphefumulo sesikhona. Sicela ukuthi njengoba sesifikile lamaqala okuthatha lelo gathu bebeseduze kwethu. Ilokho efuna ukuphakamisa abantwana benkosi enkulu uNyazi ilokho lakuningi ngimema bakithi kwamanqele abangene ngaphakathi sisifikile nakho konke bebefunile. Amen. Ngiyabonga. Ngiyayithetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama uNyazi bezulu. Sindayehleka abantwana bakaNkulunkulu. Sengiyesabeka manje ngaphezu kokusabeka kulo muzi bakuthiwa ikhona indlela yokukhumuka ngamuntu uyakhumuka. Ayingangathi le ndaba lapha ekhaya yoNyazi bezulu. Ngicela nje amandla kaNkulunkulu ivesi libe linye lesine u-2:19. Sihleli osizini uNyazi bezulu asipha wona makuJanuary siya phezulu kwentaba yemqumo eKenani othandazwa amadoda othi bongani o Jehova
loba kuthiwa umusa waphezi phakathi bese uvula lesi sihlabelelo kade sisihlabelela manje 219 ivesi lesithathu lithi izwi leziboshwa webabamkhulu mawulizwe izwi labo webabamkhulu sifuna umphumuzi leziboshwa lekhuluma ngazo bawuthe ubani sibona umanqele sifuna umphumuzi leziboshwa kodwa kade zenza kabi emhlabeni izwi leziboshwa webabamkhulu mawulizwe izwi labo webabamkhulu zifuna umphumuzi webabamkhulu lezo ziboshwa ziphumuze uthi ushembe masihlabelele insuku ezintathu uthi bongani uJehova umsakho hlezi phakathi angakakhuluma mangathi umsakho hlezi phakathi engenawo umusa na umusa usewenzile wahlisa umfula wakho ngoba eze izwi leboshwa mawulizwe Nkosi izwi lawo weba uNkulunkulu kuyacenga ukuthiwa lizwe izwi labethini besihlele esigodini sosizi Nkosi weba bamkhulu inyembe zodwa weba bamkhulu lezi sigodi esihlele kuzo zosizi okhokho bethu bakhanda isihoko bakhanda imume eyaphenduka isihoko kubo manje lelo zulu abalikhanda lesihoko liyabahlula liyabashisa sebeyakhala bathi Nkosi sicela ulizwe izwi leboshwa usethi ushembe ngoba ke mina umusa wami hlezi phakathi sengizwile abantu abami nanku umfula ozani ngizonethula imithwalo mayibonge Nkosi amen bese beyakhala bomama bememeza kakhulu bathi omama isango selivuliwe elalivaliwe Amen. Lokuthi abantu bazongena ezulwini kaShembe kodwa izulu kaShembe alingena namthwalo. Amen. Leli izulu kaShembe alingena namthwalo ikhonze izinhle zasezulwini. Akangena umuntu othwele umthwalo umuhambe udlisiwe umthwalo lo osemphefumulweni wakho ngoba umphefumulo wakho usunindwe ngokungcola. Sekudingeka ukuthi uhambe uyogeza wavula umfulu Shembe. Amen. Wathi ikhala umphefumulo. Amen. Uthi ikhaya lawo ulizwile izwi labo ibosha uNkulunkulu awavulela ikhaya ngoba alikho ikhaya ehogweni alikho ikhaya esigodini sosizi obakhela ikhaya labo bazogezwa bese bezolinda ukuthi ingane zabo sobalanda masebethuka imithwalo sebeye emakhaya thina sifuna ubafaka emakhaya bezana nokufa ekhuluma ngabo kanti obani sibonga umanqele wena masogijima uthi uyobafaka ekhaya uzobafaka kanjani abantu bethu kade beqothi imbungu benzi intelezi ufuna uzobafaka ekhaya uzolunga leyo muzi pho yini singamlekelela uNyazi lezulu simlekelela uNyazi lezulu silinde simlinde uNkulunkulu aqede awaqeda imithwalo ayiqede ukuthetha amacala abo uNkulunkulu abasebadiliza imithwalo abageza abahlambulu samphudubeza uNkulunkulu lezi inkulungwane nje ukuthi inyanga yezulu umndeni wakini mawufuna ukwazi ungangeni lezi ekhanda lakho wawusujaha kangaka manje lezinto lezekhanda lami engakwazi ukuyibala lapho abantu bengangazo nomfowenu bangangazo nodadweni bangangene lezekhanda mase uhlanganisa lezinto lezamakhanda omndeni ubuke lezihlwele zabantu bakini abadinga uNyazi ubageza engani usubonile umfulo awusuchamazela usubonile umfulo hlisa umoya ulandele ngemuva lihlabelelo usithi ngilandela ngemumva indlela uShembe wangabe uShembe efekethisa nje wayekhuluma wangabe uShembe enzela ubumnani wayekhuluma uNkulunkulu into ekhulunywayo ethuneni abantu badindisile kuze kuphenduke kube isihlabelelo bekhala ngaphesheya kwethuba kunomthandazo ukuthi inwele ngonile ebusweni bakho Nkosi inwele zami zingangenele ezikhanda nami izono zami zingangenele ezikhanda nami kusho imphefumulo yabazali bethu uShembe uyathatha lezo sibili asiphendule sibe umhlabelelo asihlabelele ufundisa thina uyakhala ethuneni nina njahuganga nemhlabeni
sesiyasina sesiyadanza phambi kwaNkulunkulu. Laba bantu bona thina laba bantu bona basosizini bayodansiswa nini phambi kwaNkulunkulu? Uyadansa into ephethe ikwami. Angeke abantu bebenze imikhuba nabantu bakhumule babebuze baveze izithe engavezwa ngoba bethi siyakhafula senze ubunyama uthulele ebusuku ubone umuntu ekudunusela kanti baganga lapho beganga khona bazoyaphuzela lapho uNkulunkulu benjani bawuveza ubuze lapho uNkulunkulu bakhonza abahle basezulwini. Mina ngifikelwa inyembezi manje abantu bekhuluma ngoba manje ngicabange kwethu ngicabanga ngomalume ngicabanga ngomalume kamama komalume kababa komalume bokhokho bami ngicabanga izulwane ngezulwane nangu ngikhokhele sehamba eshiya isonto bo into ngisele ngifuna indawo yokuthi ngikhokhele ningabofika emini ngibofika ekuseni lapha kulo muzi ngoba asazi ukuthi bangeniswa ngasikhathini manje sizobakhulula asibazi bangeniswa akekho umuntu owaziyo into enziwa uNyazi kulo muzi mayibonge Nkosi asifuni futhi nokwazi mayibonge Nkosi ke sicela sithi abantu abasivuma izivumo zesonto musukuhlala besuza usizo ungabusapha makuthiwa kuthiwa kehlatshela lihlabelele makucela isivumo sesonto memeza kakhulu bakuzwa abantu bakini kade esho ukuthi ngifuna ukumemeza kakhulu bezwe sebekuzwile baba bakwazi iqala baziniseze endleleni mabethanda baphathisa imoto amathayi ukuthi ingasheshi lifike kanjalo noma sebejabuka hamba abantu bajabuka hamba manje njengoba izulu libona le yahlala manje lifuna ukunetha khona sebenyane sebethaba kodwa kophuma nini sofikwa imvula insipho yabo nje jabuka hamba thina ukuthi kanongoma kona ushabu uhambe ibanga engakanani emathunjini omhlaba eyolandokho kubakho emgedeni nasemumeni iminyaka eyinkulungwane ihambe bathi ungathi bafuna wena usuku olodwa usudlalekayo jabuhlala phansi ubukela igezi ubukela ibhola yonke into yasemhlabeni kodwa lapho abantu baphuma ehlukene nomkhulu wesizini. Ngicela ushembe afihle ngane bami abese ngiphathi belenizwi lapho kulezi inkulungwane into ezindayo ngisho ingwembe endala engakuba usithele ngosanathi ayilento ingaphezu kwamandla ubani umuntu ongakwazi ukukhuluma loludaba uNyazi sicela uNyazi manje lisilekelele nazi inkulumo kade ikhuluma abantu lokho kubili okuthathu nje Nkosi yamakhosi bakwazi abantu bakho Nyazi lezulu baphume sebazi ukuthi bazohloma kanjani behlomela ukuzokhulula imindeni yabo bezotholela imphefumulo yabo ukuphumula mayibonge Nkosi into ngasikhuluma into ayiqala ukukhuluma into enzima la akayedwa nawe wena kutshelwa wena yena utsheliwe kwathi akayibona usenecala elikhulu ngokuseyazi wena jabula ngoba utsheliwe sebenzisana lothuwako ukuthi utsheliwe nakini bakhona abebenza njengoba kwenza abasibiya bakhona jabula ungafuni ukuthi beze bakhuluma ngoba bantu bakhuluma isamanisi icala ngoba uzokukhohle uyeke ubayekele bese bethiwa ona wazi wena ona wazi shingahlabeleza wena ona wazi yothethelela ngubani usuzwile phela ukuthi ngoba benza ukuthi nokuthi wawusuwenzani waphazanyiswa ukuthi ufuna isikhundla waphazanyiswa ukuthi ufuna ukungena ekomitini hayi le nto ngibazisa ekomitini bafuna sihlale njalo ekomitini la esontweni kwenziwana awufuni ukuba sekomitini lomndeni ukuthi khulula umndeni ufuna ukuba lesesontweni hayi mangaba uhlala sekuba umshumela eduze khona maduze mangaba sekomitini hawo umkhuthuza umkhokheli atetela uNkulunkulu umkhuthuze ufuna umvangele ube umvangele umfundisi ucilisa umkhuthuze sheke aphume endlizeni yakho njengokhelele eqini mayithi akhuluma ukuthi akakangu baba ngezwa kuthiwa khona indoda yakhuluma into eyicilwana hayi ubaba phela nawo umuntu yaphambuka wabona ufika wakhala inhlasuku ngathi uthi ubaba umuntu naye waphambuka ubani phambuka uNkulunkulu waphambuka usuke ufuna ufaka wena emgodini ushabu uyakwenza kuyingozi uyabona nje thina siyavela ningakho ke ngithathe lekhala lithi masabe sintwala ndawo ngoba ngisaba nosimamani singani uthi meyo umuntu uzala lokushame abantu basaba nomutshela bona njalo kwazi uyinkingi ushebo uyancokola ushebo akade ungaboja ushebo mayancokola ingozi ngoba uvesana kukhumula uNkulunkulu abeke phansi ubona into athi ubona uthimo wakho abuzi into elula ubona ukuthi ayingayiphendula le athi bothi kanti usugaxela uphelile athi ungabona kanjani ngempela nambula kanjani
uNkulunkulu akaboniswa yini asikuphaso ukujaha phambili bakwethu asijahe phambili ekutheni sijahe imndeni yethu kuye phambili phambi kaNkulunkulu hayi thina siye phambili awudadewethu siyakubongela kodwa ke Nkosi intombi siyakucelisa lesibandla nathi sonke siyakucelisa kodwa siyakucelisa uNkulunkulu bakusebekhulumile usuvumile le ntombi ukuthi lemthwalo yabo uzobavumela abakuphe phela amandla bakutholela inkomo manje ayisekufuneka inkomo kuwe labo bantu begilwa kangaka hayi bakunikeza inkomo nayo na imbuzi yafunakala manje bazothethela amacala anababantu kade bebabulala ubaba ukhuluma into kade sikhuluma mina ihlezi ikhuluma zonke insuku ushebe isiphathi sayo ukuthi ke siyabageza sibenzele yonke into kodwa phela egcinela abasipha phela inkomo phela hawu sesibagezile basicelele kushembe babe ngenalutho kodwa sikwazi ukuthi inkomo zabantu behleli nazo esikhotheni behleli nazo ejele abasiphe phela basibulele zona ushembe bayihlambulule ngoba ifunakala egcolile abanye bayithola kahle lezo inkomo zabo basekushembe ushembe bayidale kabusha bese besigcwalisa izandla zethu besiphi inkomo izwe siphila kulona manje esikhathini samanje imali sithatha sithenga inkomo yabona bese siyiqhuma umphefumulo uyothetha amacala ukuthi Nkosi asibazi babebulala kanjani abantu yonke lo mphefumulo Nkosi ababebulala sicela Nkosi uhambele leyo mphefumulo igeze ngoba laba abantu ababebabulala bayi emndenini yabo ngoba bafeka kakhulu akekho umthakathi obulala kahle mayibulala ubulala kakhulu noma akuloyile kodwa ufaka kakhulu ngoba ugodukanga hamba ngentando kaNkulunkulu akayike emndenini lo muntu obulala umthakathi udukile akatholakala siyababona babebathwebula abathatha babagqumele engojeni zabo benze ngabo imkhofu laba bababulala babona umndeni bekhohlela belala esibhedlela afu umuntu abantu abaningi nami njalo ngazi ukuthi kunabantu abathwethulayo umuntu engazi ukuthi ngithwethula nawe wazi ukuthi uthi ushembe na khohlela esibhedlela kanti useqalelwe ukuthi what killing sawuthatha umphefumulo kulindwa nje ukuthi ngiqhubhe inyama yakhe ithatha umphefumulo baningi okhokho bethu nabazali bethu esithi thina bahambile bagodukile abangayanga ndawo bayagqilazwa balima insimi ezingabonakali benza yonke imikhuba bathunjiwe kodwa bafela esibhedlela bekhohlela kanti bathunjiwe bathwethuliwe nqaba imikhuba enzakala ngale kwethu ushembe ubekupula ngoba efuna izwe ushembe ihlwabuze belihle ngoba phela magcwele imoya enjalo ezweni izwe lobona angingaboni izwe libonile bakonje siyabona ukuthi izwe lolile hawo uyazi ukuthula yabona nje kuhleli abantu abasebuhleni bathi bathule ezweni njengoba ngisila ekhaya emphefumulo la ngaphansi kuthulile ungazi ukuthi awukho umsindo ngaphandle awuphumele ngaphandle kuthule nje ezulwini kuphela amen emzini kaShembe ngaphandle ingxokozelo yonke into ayikho ngikhuluma ngemoya ayikho phela imoya ehluphayo manje yonke imoya la ikho kuShembe amen njengoba ubona ifuna nje ukuzogeza ngikho awuphumele ngaphandle wathi kuqinjinga iyabhuza imoya khona babulala khona bathuka inhlamba khona abacuphayo kwamanje emkhathini yehlela emhlabeni bese kucupha thina sikade thina iqala emkhathini yonke imikhuba iqala emkhathini bese ehlela kuthina basiphathise siyenze ibona ngamehlo uShembe ngakho ukuthi agezwe nabo abantu abasethumeni kodwa bebesemkhathini ngoba sibaqhawe enhlabathini umoya wabuzule emoyeni phazamisa umoya wemvelo kaNkulunkulu ayisekho imvelo ayisakhululekile imvelo kaNkulunkulu umoya wemvelo kaNkulunkulu okhanda abantu ukuthi abantu babe bahle bathambe baphole babe msulwa kodwa imvelo iphazanyiswa imoya abazali bethu engahambi phela imoya abazali bethu kufanele ezulwini iqale ezulwini lomndeni bese yadlula ezulwini kaShembe manje phikiwe ilahliwe emndenini ukuthi uShembe izulu lokuqala lomndeni umndeni awuthetheleli bamxosha umuntu abawundinda sisebene ehlenyuka so ugcina sesivula kuthiwa uhamba nomndeni nomndawo abantu abadindayo nabafuna ndawo bese ngazuthi into ethize isilwane esithize cha mphefumulo yabantu mase kuthiwa ngidla amagobongo enduku ukuthi udla amagobongo omndeni nomndawo sho njalo ngoba segeziwe umkhulu wakho ayithatha abantu mawudla leyo mithi ugogo wafele point mawudla amagobongo omndawo umndawo isalukwazi singenandawo basho njalo phela izazi zasemhlabeni zithi umndawo umuntu wesifazane ofikayo ekhaya vele umuntu wesifazane bafika ekhaya njengoba bona benje bafike emendweni amen bakanini njengoba bona bafike ekhaya bayafika emendweni mase beva benamacala bengenandawo ngoba izulu lawo isemendweni babeqoshwe emndenini
manje uvuke ngane into uhamba nomuntu hamba lesalukwazi esumndawo cha kanandawo isula story manje mayexoshela ukuthi wayethakatha ke mase udla ke umuthi igobongo phela igobongo makuthi igobongo inqubo evangeli ithehlanganisiwe namakhambi yonke mawudla lezo zinto bese kuthethwe icala lokhu wayethakatha hayi bakwethu asimusa ukuphendula iguqa athi hayi nkosini yathi uNkulunkulu angidle amagobongo hayi uNkulunkulu wahlebikisa uzawona usuyiphethe lento uNkulunkulu uthi ufuna udla amagobongo ushebe phela waphoqa ushebe hayi nkosini usho njani nkosini ngaphatha udla amagobongo nkosini awu baba bangiphathise nayo induku ethusi bathi amasebenzi umsebenzi nkosini bese sino thina qala hayi abusobaba manje khona impela wathi nkosini wena nje usho njalo hayi mina ngeke ngenze umzekeliso ngami ngoba bangahlela kahle uNkulunkulu esengikhulisiwe isakwazi zalwa amadlamini wathi mayevuka nje udadewethu beyothandaza ehamba nomvangeli umncwane sengishumayela wavukisa kwazi zalwa baba sesibaqedile ekhaya sibasho izangobeni sibasaba nodadewethu eseyiNazaretha wavuka bambiza umvangeli umncwane sengishumayela hey uvuka kwakho labakhulu wathi ne bonke labantu abafuna ukuzithanda kusezakwena ngathi ngizenza umshumayela wathi hayi phela batho baba liyabhodliswa la ngathi awasho khona ngathi washo khona ngase ngiqeqeshiwe phela uqeqeshwa la eNazaretha mawufuna ukwazi uqeqesho uqeqesha khona ukulalela ngase ngizwile ingqondo inkulumo ukuthi lapha ekhaya bathulwa abantu abathwasiswa abantu amen abantu bayethulwa umuntu umuntu othula abantu uNyazi amen bathula ithi uNyazi amen ngathi ngiyezwa ngaya ethempelini ekuthiwa isesibona ngathi sibona le no la ndenzela kamfundisi uMaphumulo le lokuzeni ngabe lokuzeni uMaphumulo umfundisi efolweni sesibona nomzwa kaNkulunkulu la empumelelweni kwakungumhla inkosi uThixo lenkosazana ngayibika inkosi uThixo lenkosazana ngoba ngicelile ekhaya ngathi ngicela ufike uNkulunkulu gogo ngokwethula gogo nokuthi ngihamba ngoba isamba ngicela ngokwethula kuNkulunkulu mangifika ukhona lo mvangelo okuqhubwayo ngabika baba ugogo uthi ufuna ngoba isangoma kanjani wayesethi uthi ngo wena uthi nahlasuku ngathi baba mina sengibone wena wathi ibuza waza ngema wabiza nomamba baba namazi mama wambiza wathi umfana uthini engashawuma wathi mhlawumbe ngipendile baba wathi khuluma lento abadisho bathi baba ngisho ukuthi ibona wena wathi umzulu uthi ugogo wakho uthi ufuna abe isangoma wayisangoma uthi yena usebone thina boshela uthi ngiyaqala ukuza umuntu esho ngalo abantu bonke babezana bathi nje uthi ugogo wakho umkhulu wakhe angimenzeli kade esho lama lo kade khuluma lo basibili ukuthi ungakujabuleli basuka indlela abakhuluma ngayo ukuthi mntwana umthwala akazethu naye umthwala izithwe athi ngicela ungiphathe nazi ikhoma zami umsebenzi wakho uqala ukuthi nawo umsebenzi omvimbili angazi ukuthi ngiqhubele wona ingabuthunywe wena thomba ingubo emhlophe uzobakhulula wena usufu yaNkulunkulu usuhlobisile ubeka nesizwe esicoshene kodwa inkosi yamakhosi bathi bayacela baqhubele umsebenzi wabo Nkosi usiza abantu usiza abantu abadala yabantu sikhona isihlabelelo esithi ukhumbule uMajiya Nkosi umsebenzi wezandla zoMajiya mina ngaze sonto mina sithi ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho ushembo dala abantu wena waziyo futhi amen uthi mayesephukile umuntu uthulwa kanjani mayesekhulu umuntu lashwa kanjani uNyazi wezulu akekho umuntu umsizi woNyazi uyena yedwa iziqu zakhe isiza yena uThixo lenkosazana inyanga yezulu ilanga lokhanya umqalo wendlela izona ziqu zakhe ayithumela ngapha nangapha khona icala lizothethwa ebuhleni la wakhuluma ikhehla lathi yabona nina masifika phambi kwababa ngaphambi bekhale imphefumulo zenkosi uThixo lenkosazana uNyazi wezulu kodwa icala lama lizothethwa uThixo uNyazi wezulu lizothethwa inkosi ilanga ngoba iyona ejutshiwe ukuthi ayithi icala lethu lo dadewethu masebeqhuba imbuzo ubona masufika kwababa abanye maziva nami ngenze inkotele ngicashe abantu ngivikela amaphoyisa abhekele amaphoyisa ngitshobe ngisondele ngababa yakubaba nabo bachobezela kanjalo bathi sekusela umuntu oyedwa ukuthi bafike kubaba ngaqhamuka leli khehla labona wena yedwa maqaleza abantu babona ngithe wena ngeke ufike enkosini uthi uNyazi elethi icala lokuthethwa uNyazi inkosi ilanga kodwa uzoyifica embhedeni
uthi ngaliphendula uthi ngaliphendula nje lo muntu onikela phambi kwami sifanele kusukela kuze mina uNyazi phezulu uhleli kuba kanje phezulu njengoba kade kumhlangana kaJulayi uthi wathi mkhulu sengizofika kuzosuka wathi ngeke ufike wena amaphoyisa nabashumele sebesemva kwabo uma besemva kwabantu sekunikeleliswa nabantu basemva kwabo yena ungaphambi kwabo ukunalabantu asebefanele baqede baba ukuthi ubone yanqanyula bonke abantu laba bafika baba bonke amen abangemuva bani uthi wathi ngeke ufike wathi mkhulu sengizofika wathi uzobona ithembe lethi icala linikeza inkosi langa uNyazi lezulu linikeza inkosi langa ilona ezothetha icala lethu hayi ngeke nifike kulona uthi le yaba uqeda lenkosikazi ubaba wayesephakama wasethi mshumayeli uzala ngena empekela ngikuthanda abantu wayesehlala lahlala wakhisha umshumayeli unabantu abanikelisayo wathi wasebiza amaphoyisa uthi ubaba ngena bama abakhimile wathi ngena kala lapha ngapha usesuwile umuntu wanikela nodadewethu uthi nakume sihamba sihamba yasemkhuluma emoyeni wathi uzwile icala letothethwa inkosi la lisembreni njengoba kade uJulayi ushembe into ongakuyazi inkinga into ongayazi nalapha bekhale emphefumulo asimazi kwenzani ushembe asifuna ukumazi asifuna futhi sinenhlanhla sibonga namehlo lokubona nendlela ukuzwa sibona lutho asizwa lutho siyifanele nawe ngenhlanhla umsebenzi wethu umemeza isondo sivula amasango sidlulise umsebenzi kababa nemiso nenkambiso zemndeni yethu emva kwalokho asazi lutho futhi asifuna ukwazi uyena uNkulunkulu waziyo phela siyasicela ukuthi inkosi bapha amandla phela abanye abantwana banenhliziyo ezithambile akubonakala bakwenzayo mayibona inkosi amen sisho nathi siphethe imithwalo nathi sicela bakupha amandla wentombi yakasonto manje uthola inkomo inkabe ezawuthetha icala mama bethanda kube isithole esozala siqhulule inkomo aphele nyala amacala abebenziwa ukuba ngasikhathi zala phambi kwaNkulunkulu wandibusise zokuphela kwamacala wandibusise kubo mayibona inkosi amen omunye umama la ukuzwa ukuthi umuntu wahusha ingane ngenhloso icala lithethwa kanjani uzolithethelana icala lenganade ukhulisisa ubani uqhubele engathi ukhulisisa ucabanga ukuthi uma ukhona abantu ababenza ibolo njalo endulo le ngane oyibone ngamehlo ukhulisisa ucabanga umsebenzi wayo ikhona umsebenzi ephathiswe wona abangaphambili ingakho kushembe abantu abamuzana ekhaya empilo sizogeza ibande amen yabantu ababekhohlakele mawufuna ukuthetha icala lomuntu onjalo owakhushubisisa usumazi mhlawumbe indodakazi yakhe iyavuma yona uqobola ijuluke mazi ifuna impahla imbuzi ukuthi inkosi ngicela intethele kulingane engayibulala ngoba uthi ushembe ingane ephuphumile ngenxaphephe ingazange izichitho inolaka olusimangaliso ukuthi anginakiwe iwuzonaka umzini wami umndeni wami ephuphumile lena efe ngenhloso izobanjani yona makunolaka efe ngenxaphephe ufuneka uyocela intethelelo kunkulu mangabeke ngoba ushithi wawumbathwe ithongo elalilimbi kakhulu idlozi elalilimbi kanye nethongo ithongo umuntu olungileyo idlozi limbi ithongo phela abantu abenza kahle emndenini asebe bafana nengilosi ithongo idlozi lena abantu abadlokuvela bese nomnuku phezu kwabantu badlokombele ingakho kwazi abantu idlozi bese nemkhuba phezu kwabo uma unawo amandla njalo unawo unembezo okudlala funa ucela uNkulunkulu akekho umuntu qala ubike ekhaya baba ngoba phela kusho baba mangena usathana ngomuntu noma tushebe singambizi kanjalo siyamgagula ke manje omubi wangibatha ngazi ukuthi ubani ongibatha ngoba kodwa ngoba unembezo yami ukuthi ngabulala ingane ngicela nathi inkomo ngicela ukuvuma into ngabulala ingane bese ngicela naye inkomo ngiyise enkosini uNyazi bezulu ayongicelela ngokunyoka akwazi ukucela ingane bayibulala iphethe umphefumulo uphethe uNyazi amen uma akwazi ukungena lapha kulezi ithwala ezikhulu ngaze ithwala zifofo nawe bengeke ngibone ithwala leyo kanti zidlabani izingane zaphuma fanele phela ukuthi seseyishunga igazi lezi ithwala ezizifofo Nkosi yamakhosi ngicela ucela intethelelo ngane engayilahlanga noma ingane engayilahlanga ungicela intethelelo Nkosi ngaphambi ukuthi uthethe icala la yonke lokuthi uNkulunkulu akayigeze phela le ngane ehlambuluka ngaphambi ukuthi ekhaya uyokwenza imicimbi yayo mayibonke Nkosi amen
uzwima ngoke uthi uqala ucela abike ngene bese ucela engane nayo kule uyo hambi inina phela ngimthethela icala ingane ngane umthwalo wenu phela manje ngoba kaya mandawo na akekho phela umele nini nisemhlabeni icala lithethwa ngaphesha kwethu ingane koniwe emhlabeni okuboshiwe emhlabeni ngofike kuboshwe ezulwini okukhululwa emhlabeni ngofike kukhululwe ezulwini nini nisemhlabeni ngimathethela icala bangaphesha kwethu abasakwazi ukuthethela icala ingamboni umhlabeni alithethwa ngaphesha kwethu lapha icala lithethwa emhlabeni ingakho kwethu inkosi balala njengoba balandi bafaka ekhala emphefumulo ufika isikhathi sebethatha beyiswe ekhaya ushembu bakhipha sebemphefumulo sekiwe ekhaya manje sekuyogcina isiko lokuthi siwise inkomo inyongo nemswane phezukwayo siba sivume emhlabeni nathi siyavuma ukuthi nigezwe gezanile noNkulunkulu esenigezile mayibonge Nkosi amacala uthi omunye buza la umfowethu wayilengisa laba bantu abafa banganawa izikhonzo ezinhle zasezulwini badliwa izingulube bangatholwa nicabanga ukuthi mase befuna amaqhinga okwandisa isizwe esingathola fanele benze njani abatholwa ngaphela badliwa amabhubesi badliwa amazimzimba badliwa amangulube bafuna ukwandisa nakuqembu labo abantu abangeke bathole emndenini ukuze lana akekho umuntu ongafuni unganebona kuyakhangaza ufuna abantu abamlandelayo ufuna abantu abaningi ukuze kuphikiseke labo abanye nabafake bangatholwa emandulo bafuna bangatholwa abantu mthabenze njani amaswa bahlele esikhogweni phela ngale ngoba badliwa izilwane bahlele empini fanele bakhanda abantu abangeke bathola bebona umuntu uma ephanyeliwe awukwazi ukumthula awukwazi ukumthola mshembe kuphela ukwazi ukumthula nokumthola ufana nenyoni icashe ngeqabunga ungakwazi uzindlela yokushaya ngoba ilokhu icasha ngeqabunga nomuntu uma ephanyeliwe ehlahleni ngeke ukwazi ukumthula mawuthi uyamethula ubona isidumbu sakhe silengane isihlahla siyambamba ngqe sithi usungcolisile lo muntu ezomthatha ungcolisile mina ngikwazi lapha ngoNkulunkulu ihlahla phela siyaphefumula asikwazi manje ukusondela kuNkulunkulu sigcwele igazi umuntu wayelemzana hayi manje phela azange chitheke igazi hayi umuntu ufile umuntu mayefa chitheke igazi emzimbeni wakhe ingakho endulo njengoba baphila abantu basendulo ukuhlakani bakhe basendulo babesigeza isihlahla manje ngeke kuye kokugezana zathuna uthini ngokuzazana la enanda mowela nje ephambayo uwelele mandiyeni lapho ngangiseyihlala suthi lapho kodwa sikhuthele simsebenzele uNkulunkulu esithuma njalo sengiyivila mhlawumbe manje kwase kuqhamuka umshumayeli lo owayephathe iladi lapho umshumayeli wami nango umshumayeli wakhe ngaphandle ngani bani uzwile uthunywa inkosi uthunywa inkosazana siguqila sethi inkosi ngamazi umfana uyabela hambe nobaba bethu ubaba besemthumuda ingani ngithumile wathi baba ngomthumuthi ngolelelwa wasithi baba thatha yena umfana mtshela ukuthi kanjani wasithuma sahamba sizinsizwa sola insizwa eyayiphanyeka lapho yabona Mose usuka ngala athi kuphana lezindle ngala uwela imali lento ebabale nasi isikole lesisaba phansi namandiya lapho kuneyihlahla lapho zola ngubani owayekade ehlala nentombi yakho waxabana nentombi yakho obazona oyihenga lapho emposheni lapho siyomlanda khona uyise uhlala enanda uhlala ngaphansi njalo kwenkosi ngaphansi kwentaba inhlalakazi wakhilongize njalo siyomlanda manje sethuza sesiyabheda sibheda ngothela sithi baba kufanele impahla yokuzothula lomfana ngehlahleni ngoba ihlahla sangcono kwasuka nembuzi wayiwa khona sathanda sabiza uThixo lenkosazana sathi baba mbize umfana wakho sathi nayi inkomo kodwa asizukuyihlabelela ngoba abantu bazothi kuyaganga nawo abantu bakuye sizoyihlabela ngaphandle kwegcele lakho isihlahla sicela ushemba sithathe aye naso ngaphandle kwembuzi wakafika sigeze kodwa siyibone imbuzi isihlahla naso ayitshengisa isihlahla umuntu wasezulwini nasi isihlahla nayi imbuzi enigezwa ngayo sicela nimdedele umfana uthi sebemthule kathathu umfana kathuleki sasa sibheda ngoshembe ngoba silalele ingwe ikhuluma sathi awume bathatheke baba kufanele benimbuzi lokuthula angisho abantu abambosuke lezihlahla bakwethu mina ngikhuluma ngento eyenze ngaleso sikhathi ungathiwa mjikala impemumulo dala wafika ubaba wakhuluma sathi tshela isihlahla naso uyasibona umbaba omncane ukuthi nasi ayesamthula kuso sesimthule kathathu lehlahla
wakhuluma sathi sondeza imbuzi ehlahleni bayisondele sathi ikhehla baba mthulu umfana wakho ubiza ngegama baba kaloku Nazareth umfana uyiNazareth njalo mhlawumbe uthi ungathi mase uyiNazareth ushiyile bese ufuna ukwenza izinto lensizwa ethi mntana umfana umusa emzini wakhe ola ngasekheni uyisule maselela sathi akwazi ukwenza into njalo uyihle khona phila wathi hayi baba sewangikhipha umfowethu kufanele ekhaya kodwa ubaba walo Nazareth ayikho ngisho sengihlo sayalihlo kwaqala kwathetha icala uyihle uyisedubile ethi ubengibiza phela manje umcimbi nginqene umphoqa ngoba ngisakushela uyazenzela umfana baba sishiye yonke le umfana uzokulanda umlenze wakho saba nesibindi sabafanyana abancane ngoba sasisebancane kakhulu mase sifika la sithi baba thatha ihlahla lomlahlankosi ulibrush la ehlahleni ubize ehlahleni kathathu ubize ngegama wakwenza ubaba wakwenza ukuthatha ubize ngegama wabiza ehlahleni ehlahleni namhlanje ethu siqaqe indopho ehle siye ekhaya nesihlahla siyokokezo sakudedele namhlanje la inkomo yaso wathi okwesithathu walidedele ihlahla wahlala phansi izinqa wakhala sesimbona esethu bakwatawu ntotana bambelela siyahamba nathi sahlehlanelo zangazi kwenzakalani manje njengoba senze into zakho baba sambena ayithuba ntotana usebabe njengoba mayibamba into ebenza mahlombe uthi ntotana mkazi sifuna ngesikade sithi baba kwenze njani uthi nangu nje ntotana mani mbona nangu bambelela mahlombe mina kuhle kokwanga saqala sadunyela sathandaza Nkosi isikhathi eside baba sesicela Nkosi wami sesicela ukuhamba ngoba nasiboni into enzayo kwayimanxa ethi iqonda ubaba inkosi njani awubona wathanda ngibona umfana mohle lapha phezulu eqinishe imhlophe wadikili wazofika la wafuka nganga manje kwamenyezo kwathiwa sihlahla sekuhlambulula manje uNkulunkulu ufuna ukuhlambula ngendlela asingayo ushambe ufikile ngoba ngeke usayenza le nto uzothi uyoganga utwana ushambe wakhe ikhala lemphefumulo ushambe ubaqaqa yena manje abayilimisayo mayibonga Nkosi amen wakuthi walithetha icala lomuntu oyilemisile kodwa umsakashembe usubuyile manje uyazi abantu bayilengisa nje ngoba basuke bekhaphezwa imindeni ethi sifuna ukumfihla lo mfana bangamtholi ezafe nazo uhlala sithumela ngoba nathi safa sangathola mphendula wena nsizwa kimi okade uthi umuntu wayilemisa wenze njani wosali phela nomndeni hlanganisa umndeni sizonikelela bonke abantu abafe emandulo abangatholwanga amen angithi iningi lethu okhokho bethu abatholwanga njalo asibangcwabanga sazi ngithuna lapho likhona lapha lalabo abafe empini zasendulo noma sesizilwane ushembe yabalandi isizilwane kade esho bamangqe amen cela inthethelele amen ngithethelele inkonzo ezinhle zasezweni ngiyazi abantu sebejahile so cela uNkulunkulu wasekhaya maNazaretha asivumele sime